Evo, danas uobičajeno reagujem. Nažalost, prilično je problema u Bosni i Hercegovini i evidentno je da vlast, ova nova, nastavlja ono što je i prošla radila, rješava probleme uskraćivanjem prava radnika, građana. Evo i ovaj put najavljuje se smanjenje plata prosvjetarima, policiji, radnicima u zdravstvu, svim dakle radnicima koji primaju novac iz budžeta. Ima tu još jedan problem, kada javnost sluša budžetski korisnici, to se smatra kao da su to nekakvi političari koji nisu zaslužili plate. Nije tačno. Radnici u prosvjeti, policiji, zdravstvu i svi ostali radnici, uposlenici, oni sticajem okolnosti, takav je sistem, primaju platu iz budžeta. I nažalost i njihovu što je tako, ali ne treba ih miješati sa ovim budžetskim korisnicima koji su u smislu politike imenovani i nisu im zaslužili svoje plate. Ovi ljudi su zaslužili svoje plate, svaki dan obrazuju djecu, liječe ljude, čuvaju našu sigurnost, dakle i svi ostali koji su ovim segmentima tog civilnog društva koji imaju te plate iz budžeta. Oni su sada u situaciji da, evo najavom smanjenja oko 12%, plate koje su svakako i relativno bile male, brojni su takvi koji imaju platu tek oko 600 maraka. Naravno, za one koji ne rade i to je puno, ali i to je plata na ivici egzistencije. Sada kada se uzme još taj procenat, ljudi neće biti u mogućnosti da prežive. Dakle, neće moći djetetu kupiti užinu, poslati ga u školu. Moramo se suprotstaviti tome. Zato i reagujemo danas. Upozoravamo da je vlast dužna da donosi odluke u korist građana. Svi koji su se kandidovali za funkcije znali su u što idu. Oni su razmišljali izgleda samo o tome kako će kada dođu na te funkcije, u te fotelje, imati plate po više hiljada maraka, nije ih bilo briga što će biti sa sudbinom građana. I to se pokazalo evo i sada. I zato reagujemo, upozoravamo, moraju formirati vlast, moraju imati adekvatnu zakonodavnu vlast, dakle izabrati koja je ta parlamentarna većina i izabrati izvršnu vlast. Moraju preuzeti obaveze, moraju donositi odluke. Ekonomska kriza jeste svakako teška, ali imamo druge brojne probleme koje evo rješavaju na potpuno negativan način. I zato se suprotstavljamo. Suprotstavljanje će dati rezultat. Evo primjer ovog problema sa Zavodom zdravstvenog osiguranja kada su donijeli zaključak o privremenom ukidanju distribucije lijekova s esencijalne liste. Odgovor javnosti je bio ogroman. Mediji su reagovali, portali su najjači bili u svemu tome. Facebookom su građani dali maksimalnu podršku, komentarima, prezentiranjem informacija sa terena kako su već ljekari bili u situaciji da su morali isplaćivati lijekove, nije bilo recepata. Dakle, dokazali smo da su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja obmanuli javnost. I to ono što je bilo vrlo bitno. Snaga, dakle, javnog protesta je bila tolika da su se počeli povlačati, bezglavo su trčali, dakle, da se zavuku u sve rupe odakle su došli, bukvalno lažući kako nije to bilo tačno. Nebitno šta su govorili, bitno da smo ih uspjeli natjerati da povuku svoje odluke. Dakle, u ovoj situaciji kada na ovakav način svi reagujemo, kada se sve političke stranke probude, nevladine organizacije, kada budu pratili rad portala, slobodnih medija koji su reagovali, građana koji se svakako javljaju protiv Facebooka i djeluju putem svojih komentara, koji traže reakciju svih ovih ostalih koji su sada ušutili, kada svi budemo adekvatno reagovali, neće biti ovakvih problema. Vlast se neće smjeti osuditi da probleme rješava na način da uskraćuje prava građana. Morat će iznaći rješenja kako da efikasno djeluju i ima rješenja, ali kada počnu razmišljati na način da se iznađe izlaz adekvatnim ekonomskim rješenjima, a ne uskraćivanjem prava, smanjenjem plata, uskraćivanjem prava na dobijanje zdravstvene zaštite putem esencijalne liste i sl. Evo, i na kraju imamo čak ovu apsurdnu situaciju, nedostatak novca u Zavodu zdravstvenog osiguranja, iako smo i više puta prije upozoravali i kao Komisija za ljudska prava i putem gradskog vijeća, kako Zavod zdravstvenog osiguranja ne radi u skladu sa propisima, ne radi u interesu građana, ima brojnih manipulacija. Sjećamo se čak da je v.d. direktor uhapšen zato što je tražio 20.000 maraka sa jednim federalnim poslanikom iz stranke za BiH za uposlenje jedne radnice. Dakle, tu ima prilično manipulacija i evidentna je njihova odgovornost zašto nema novca u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ali sad najava da će rudarima Kreke uskratiti pravo na zdravstvenu zaštitu, na knjižicu, na liječenje njihove djece je nedopustivo. I svaka čast na odgovoru rudara Kreke, njihovog sindikata, da ako njih 17. ovog mjeseca dovedu u poziciju da im uskratite zdravstveno liječenje, da će oni istirati iz zgrade koju svakako koriste koje je vlasništvo tog rudnika i tog sindikata. Moramo se suprotstavljati. Ovo je adekvatan način. Još jednom zahvala svima, ne samo za ovaj slučaj, nego za ovo što se zadnje dešava vrijeme od strane građana, taj revolt, bunt, otpor, koji ih evidentno plaši i ne smije to prestati. Moramo natjerati i ostale medije i ostale političke stranke da djeluju. Nema čekanja, nema nekakvog sad vremena kojeg možemo iskoristiti za nekakvo
mirno djelovanje. Moramo žestoko, adekvatno reagovati. Bolje reagovati na ovakav način, putem medija, Facebooka, i to ih evidentno plaši, nego da dođemo u poziciju da je moramo tjerati na ulici motkama ili već čime će građani tražiti svoja prava. I to je naravno način djelovanja, ali je uvijek dobro iskoristiti ovaj prvi. Dakle, demokratski, uslovno rečeno, i ovaj drugi nije demokratski, i to je demokratija. Dakle, ako ne može ovim finim medijskim putem, upozorenjima, onda će svi oni morati trpjeti posljedice svog nerada na ulici kada ih građani počnu ganjati.